Moya Khabane wa Sesotho Sermons and Programs ke rata ho dumedisa letsatsing lena le letle le halalelang la morena ka lebitso le letle le leholo la morena le mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste mme Phutheho tlare amen. Ke ntse ke ithuta hore ehlile batho ba bangata le ha ba ntse ba sa itlalehe ka tsela e kgahlileng kapa e kereng e hlakile fela ehlile ba shebella le hona ho boha mananeho le manane a tlileng a bewang ke tshebeletso ena, mme re boka morena ke hona. Ke rata hore ke bolele hore madume ke a hoa ke hlaha ka mona ka Lesotho ho Basotho bohle ba tletseng Lesotho ba tletseng Afrika Borwa e ka stana dinaheng tse tletseng lefatshe kaofela ha bona, mme ke re Jehova Modimo a le ruise molemo o sa feleng. Letsatsing la kajeno re na le brother Thinyane ya tla a bua ditaba tse ke dumelang hore di matla ruri mme di bohlokwa tse reng ba keke ba reka le ha e le ho rekisa. Ke ditaba tse matla ruri ke a dumela, mme he jwalo ka mehla wena mmuhi moo ebang o tla ba le dipotso a ko di behe leqepheng leno la rona la Facebook. Ke dumela hore le ka YouTube e ntse ka nna ba di-comments di tla kgonahala, beha dipotso e bang o na le yona e le hore e ka ba brother Thinyane kapa ya eba moifo wa Sesotho Sermons and Programs, ebe re tla leka hore re seke potso mme karabo e hlahe. Ke boela hape ke bontshe hore ba nang le dikopo tsa ho rapediswa ka diqholotso tse itseng le bona ka tsela e tshwanang ba di behe maboteng ana ao ke seng ke a hlalositse. Ntle le tshenyo ya nako ke rata hore lebitsong la moifo wa Sesotho Sermons and Programs re tle re thakgole tshebeletso ena mmoho le moholo Thinyane, mme he ka ho tjho jwalo ke tla etsa thapelo e kgutshwanyane e mo bulelang tsela, mme ebe ruri re tswela pele ka tshebetso ya kajeno. Ha re etseng thapelo. Ntate Modimo re a leboha ka lebaka la lebitso la morena Jesu, ka lebaka la pholoso eo e beileng ho yena Modimo wa rona. Ntate a halalelang pele dintho tsohle re kopa tshwarelo ya dibe hobane re itlhotse ha ile rona Modimo wa rona, empa ko wena fela ya ka re kgonang. Mosebetsi ona o lokelang ho phethahala o mora wa hao ntate Thinyane a tlotla a tswela pele ka ona. Modimo wa rona kwa hao mosebetsi ona dula tshebeletsong ena Sermons and Programs motsotsong wa jwale ka hore tsohle tsa setekgeniki tse hlokahalang ke di tsitse mme di thuse hore mosebetsi ona o phethahale. Mme ntate ya halallang dula wena le ngwana le mora wa hao e leng yena ntate Thinyane hore ditaba tsa tlang ho di beha mona e fele be ditaba tsa hao Modimo wa rona. A kokobele a banyamele empa ho hlahelle wena ditabeng tsena tsohle le hore bohle tle re ha ho fedile re tle re ruri morena o ne a le teng mme o moleng. Re a kopa ke hona Modimo wa rona lebitsong le leholo le letle la mmoloki Jesu hore ntate ya halalang le babuhi ba tshebeletso ena o be le bona, o bule ditsebe tsa bona haholoholo o bule dipelo tsa bona hore ditaba tsena di fetohe molemo ho bona ho lokisa dimelo hore ka letsatsi le ntle re bone lehodimo la hao. Re a kopa, re a rapela, re a leboha ka Kriste Jesu mmoloki. Amen. Amen. Atjhe, o lokile he moholo. Kena kgabong ka mohau wa morena. Ke lebohile ho menahane moholo wa ka. Ke dumedisa ba bui bohle ba Sesotho Sermons and Programs. Lebitsong le letle la morena le mofuthu wa rona e leng Jesu Kriste. Jwalo ka ha moholo wa ka sa boletse sehlooho sa rona ka jeno ke hore ba keke ba reka le ha ile ho rekisa. Ba keke ba reka le ha ile ho rekisa. Ke tlo kopa hore re fetele temaneng ya rona ya sehlooho eo re tlong
e fumana ho tshenolo kgaolo ke ya 13, re bala temana tse pedi ke ya 16 le 17. Re ya bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya 13, mme re tlo bala ditemana tse pedi ke temana ya 16 le temana ya 17. Ha e fumanile yona e baleha jwana. Mme sa etsa hore batho bohle ba banyenyane le ba baholo, ba ruileng le ba fumanileng, ba sa ruang le ba ruileng, ba amohele letshwao letsong le letona la bona le ha ile phatleng tsa bona, le hore ho shebe motho ya ka tsebang ho reka le ha ile ho rekisa, ha sena letshwao kapa lebitso la sebata kapa palo ya lebitso la sona. Jwale mohlodi theko wa boithuto ba rona ka jeno o hodima temana tsena tseo re di badileng tse pedi tseo re bontshitseng hore di hla bukeng ena ya tshenolo. Jwale ke lakatsa hore ke tle ke fana ka tlhokomediso fela pele re ka thakgola ditaba tsa rona hore ha re tlotla re manolla ha kalokalo rona sebata sena se hlahang mohlomong lewatleng, se hlahang lefatsheng, letshwao lena la sebata, setshwantsho sa sebata, palo ya sebata, rona dintlha tseno hantle re di manolla ka tsela ya mofuta ofe. Lebaka leo ke tshwang taba ena ka yona ke hore ke ditaba tse hlokang boithuto ba nako e telele haholo. Jwale ke manehile buka mona eo sehlooho sa yona le nna ente ya COVID-19 ke lona letshwao la sebata. Ke buka ena le maqephe a 70 ke 70 pages. Jwale ka hare ho buka ena re utulla dikateng tsa boprofeta bona ba buka Daniel le tshenolo, e le hore re qala ho tloha ho Daniel mane moo re fumanang ditaba tse amanang le setshwantsho se seholohadi se neng se na le hlooho ya gauta, difuba tsa silivera, matheka a koporo, meomo ke ya tshepe, menwane mane e le tshepe e kopaneng le letsopa. Jwale e be fetela kgaolong ya bosupa moo ho buang ka dibata, sebatana se tshwanang le tau, sebatana se tshwanang le bere, sebatana se tshwanang le ngau, le sebatana sane se tshabehang seo ho seng phofotshwana e tshwantshwang le sona. Ebe ho tloha ho nyoloha lenakana le lenyane hloohong ya sebatana sena sa bone ka morao ho hlahe manakana a 10 sebateng seno. Jwale ditaba tseno ga di fumana ka buka eno. Jwale re fetele kgaolong ya 13 ya buka ena ya tshenolo. Jwale moo buang ka sebata se hlahang lewatleng, le sebata sa bobedi se hlahang lefatsheng, ho kenyeletsa le setshwantsho sa sebata se buang ke sona sebata sena sa bobedi se hlahang lefatsheng. Jwale ho kenyeletsa le taba tsena tsa letshwao la sebata. Jwale ke le ka fela ho bontsha hore ka jeno go tlotsitsa fela tabeng ena ya hore Bebele ya re bontsha hore hona le nako eo batho ba kekeng ba reka kapa hona ho rekisa, mme ho fumana dikateng kapa botebo ba boprofeta ba dibata. Kgothaletso ke eno ya hore o tlo moya kgabane o tlo shebe buka ena. E teng marangrang mona la o ka tela leqepheng la tseba Bebele mono o tla fumana link o ka e tobetsang e le hore o tlo o ipalle buka ena. Jwale ke tla etsa kakaretso fela e le ho lelekella dintlha tsa rona tsa ka jeno. Ke tle ke bontshe hore ehlile re na le dibatana tse pedi mona. Ke sebata sa pele tshenolo 13 mona, e leng kgaolo e le hore re tlo tla re tsepamisa mahlo a rona ho yona. Re na le sebata sa pele seo re reng se hlaha lewatleng, ebe re boela re ba le sebata sa bobedi se hlahang lefatsheng. Jwale ke tlo etsa kgopotso fela e kgutshwanyane ya matshwao hore ha re bua ka sebata boprofeteng, re bua ka morena kapa mmuso. Daniel chapter 7 temana ya 17 le Daniel chapter 7 temana ya 23 ke tsona tse re kwa ho llelang tlhaloso ya sebata. Le ka mantswe a mang, ha o bua ka sebata ha ra lebella ho bona phofotswana e kgolo se nyoloha lewatleng mane, ebe ke yona e tlo tla e phethahatsa ditaba tsena tseo re tlo tla re ithuta ka tsona tsa ho se reke kapa hona ho rekisa. Empa ha re bua ka sebata, re bua ka puso, re bua ka morena, e le hore ka mehla re tjhora ha hona morena ya ka bang teng ho se puso eo a etelletseng pele. E le hore re bua ka puso mona, mme ho hlakile hore haeba tshenolo chapter 13 mona ho bua ka dibatana tse pedi, e le hore ho bua ka puso kapa mebuso e mmedi e tlatla e hlaha lefatsheng. Jwale ntle ke bontshe hore ha o bua ka dinaka, hobane o tla ithuta hore sebatana sena dinaka di emetse marena. Daniel chapter 7 verse 24 ke yona e hlakisang ditaba tseno. Jwale re tlo ithuta hore
sebateng sena sa pele ho thwe se hlaha lewatleng, ho thwe se hlaha lewatleng kapa ka hara metsi a mangata. Jwale metsi a mangata a hlaloswa ho Phutheho chapter 17 mona ka temana 15 hore ke merabe, ke matshwele, ke ditjhaba le dipuo. E le ka mantswe a mahle ha ho thwe sebata se nyolwa lewatleng, jwale tlhaloso ya sebata e le hore ke mmuso. Jwale re mmuso ke ona o hlaha ka hara lewatle leno le emetse matshwele, le emetse merabe, le emetse ditjhaba, e le hore ke puso e hlahang ka hara mmedi wa batho, ka hara merabe e fapaneng ya batho. Jwale sebata sena se hlaloswa hape ka hore sena le dihlooho. Jwale ha o sheba tlhaloso ya dihlooho la tema mangolo a halelang ke hore dihlooho di ka emela dithaba kapa marena, dihlooho di ka emela dithaba kapa marena. Jwale Phutheho chapter 17 ka temana bo 9 le ya 10 ke yona e re fang tlhaloso ena. E le ka mantswe a mang, ka hara puso ena hona le marena a fapaneng a tlang ho busa kapa a tlang ho etella puso ena pele. Jwale ho boela ka hara boprofeta ho tla hlahiswa taba ya bomeya. Jwale meya o tla ithuta hore e emetse dintwa, qhwebeshano kapa ho hloka botsitso. Jwale taba tsena re ka di fumana ho Jeremiah chapter 25 ka temana 31 ho isa ho 33. Molemo wa nako ke ka di bala tletsa ka karetso fela ya tsona, e le hore ha e mono mmui o tlo ipalle tsona ha o so fumane nako. Jwale ha o bua ka dinyefolo, wana o tla ithuta hore ho thwe dihlong tsa sebata sena haholo sena sa pele se hlahang lewatleng ho chapter 13 mono o tla botho dihlong tsa sona ho ngotswe mabitso a nyefola modimo. Jwale nyefolo ho latela mangolo a halelang ena le tlhaloso tse pedi. O tla thola hore tlhaloso ya pele ke ya hore ke motho ya iketsang modimo, motho ya ipehang ditulong tsa modimo. Tlhaloso engwe ya bobedi ke motho ya bontshang ana le matla a ho tshwarela batho dibe. Jwale taba tsena re ka di fumana ho Johane chapter 10 ka temana 33 le Luka chapter 5 ka temana ya 21. E le ka mantswe a mang, ha re tsepamise mahlo a rona hodima sebatana sena sa pele se hlahang lewatleng, re bua ka puso eo re bonang ka hare ho yona hona le matla a laolang borapedi. E le hore ha se mmuso fela o amanang le ditaba tsa sepolotiki, empa o boetse o kenelletse ditabeng tsa borapedi. Hobane jwale nyefolo, tlhaloso ya nyefolo re fumana ka hara sedikwadikwe sa borapedi. Le hore marena a puso ena a tla ipeha ditulong tsa modimo, marena a puso ena a tla ipha matla a ho tshwarela batho dibe. Jwale ntlha engwe hape e bohlokwa ka ho fetisa ha re tla boprofeteng bona ba letshwao la sebata, ho bua ka phatla, ho etse ho bua ka letsoho. Jwale re tla ithuta hore ke matshwao. Jwale ka re ithuta hore boprofeteng bona re fuwa matshwao, mme Bibele ke yona re thusang ho hlalosa matshwao ano. E le hore jwale ka se ke bontshitse hore ha o bua ka sebata ha ga lebella phofotswana e tshabehang e tlatla e hlaha, empa sebata seno se emetse ho hong. Jwale ka se re bone hore se emetse mmuso. Jwale ka tsela e tshwanang ha re bua ka phatla ke letshwao la kelello, phatla ke letshwao la kelello. Mme ditaba tsena re ka di bala ho Deuteronomy chapter 6 ka temana 5 ho isa ho ya 9. Re ka boela ka fumana taba tsena ho ba Roma chapter 7 ka temana 26 le ba Hebrew chapter 8 verse 10. Ke mo re tla re ithuta hore nako eo modimo a buang ka melao ya hae, ho thwe o e ngola matlapeng a dipelo tsa rona, mme o tla bua hape ka ho kenya melao ena phatleng tsa rona. Mme ke letshwao la kelello hore modimo molao wa hae re o phele, re o nahane bosiu le motshehare. Jwale taba eno e etsahala menahanong ya rona. Karolo ena e ka pele e leng ya phatla e tshwantsha kelello, e le hore re etsa diqeto ka ho amohela seo modimo a reng ke thato ya hae, e leng ho boloka melao ya hae. Jwale ha o bua ka letsoho ke letshwao la ketso. Letsoho ke letshwao la ketso. Ditaba tsena re a di fumana ho Moekelesiya ka kgaolo ya 9 ka temana ya 10. Jwale ke kakaretso ya matshwao ao re a fumana ka hara boprofeta bona ba Daniel esita le Johane Mosedudi ya re ngweletseng buka ena ya tsenolo. Jwale re nakong eo re bona mebuso e mmedi sebetsa mmoho, sebata sa pele se hlahang lewatleng le sebata sa bobedi se hlahang lefatsheng. Dibatana tsena tse pedi di sebetsa mmoho, mme ra ithuta hore ho thwe sena sa bobedi se hlahang lefatsheng se tlotla se sebetsa
pontsheng ya sebata sa pele se ileng sa fumana leqeba mme leqeba lena e ne ka le tla bola sebata sena empa ha morao ho thwe le tla fola. Jwale re tla ithuta hore sebata sena se hlahang lefatsheng se tlo tla se bopa setshwantsho sa sebata, mme ha se qeta ho bopa setshwantsho sa sebata ke mona moo re fumanang temana ena eo re qadileng ka yona eo re reng ke yona ya sehlooho. Ke tla ipheta hape ne re se re badileng pa ke kopa ke tle ke iphete hape. Jwale re setshwantsho sena sa sebata se bopjwang ke sebata se hlahang lefatsheng ho thwe mme sa etsa hore batho bohle ba banyenyane le ba baholo, ba ruileng le ba fumanehileng, ba sa ruang le ba ruileng, ba amohele letshwao letsong le letona la bona le ha le diphatleng tsa bona, le hore ho se be motho ya ka tsebang ho reka le ha e le ho rekisa ha sena letshwao kapa lebitso la sebata kapa palo ya lebitso la sona. Jwale le ka mantswe a marere matla ana a mabedi kapa mebuso ena e mmedi e tlo sebetsa ka matla ho bona hore letshwao la sebata le a phatlalatswa, mme ho sebetseng ha yona mebuso ena ho tlo tla ho hlaha setshwantsho sena sa sebata, mme ho bonahala e le sona se tla kganna ka matla hore qetellong batho ba sitwe ho reka kapa hona ho rekisa ha ba sena dintlha tsena tse tharo tse hlalosang. Ya pele ke letshwao, ya bobedi ke lebitso la sebata, ya boraro ke palo ya sebata, mme ke ntlha tse pedi dintlha tse tharo tse fapaneng. Letshwao le ikemetse, palo e ikemetse le lebitso le ikemetse. Ntlha ena e bohlokwa haholo hobane ke hlokomele hore hangata ha re tshwara ditaba tsena tsa boprofeta hona le batho ba hlomang eka palo ya sebata e leng 666 ena e hlaloswang ho Phutheho chapter 13 verse 18. Palo eno e ke lona letshwao la sebata. 666 ha se letshwao la sebata, 666 ke palo ya sebata. Letshwao ke ntlha e ikemetseng ha re tla ditabeng tsena tsa boprofeta, mme ke tla ke bontshe hore mohlomong le pele re ka pele ka ha ka nakong ena ya corona hona le maikutlo ano a mangata a hore ente ena e teng ha jwale ke lona letshwao la sebata, mme batho bohle ba seng ba hlajwe ka ente ena tshepo e se e fedile bakeng sa bophelo bo sa feleng. Ke hore batho bano ba se ba fumane letshwao la sebata, mme qetello ya bona ke ho ya timelong. Ha se taba ya nnete eno ha re phenyekolla boprofeta bona. Jwale ka ke la ka bontsha hore buka e teng e manollang ditaba tsena ka ho hlaka letshwao la sebata hle ke be ka ho tloha ke molao wa Sontaha o tlatla o phatlalatswa ke mebuso ena eo e huleng ka yona. Wa pele ke wane o hlahang lewatleng, wa bobedi ke ona o hlahang lefatsheng ka tlasa tshusumetso ya setshwantsho sena sa sebata. Dintlha tse felletseng ka fumana ka hara buka eno, empa ke batla ho hlakisa ena letshwao la sebata hore nakong eo molao wa Sontaha o phatlalatswang jwale ho qobellwa batho bohle hore ba tle ba ikobele molao ono. Ke nako e le ho jwale re ka hara ho phethala hwa boprofeta bona ba letshwao la sebata. Jwale re betsetsa mahlo a rona haholo tabeng ena hore ho thwe ba keke ba reka kapa hona ho rekisa. Taba ena e etsa hore re ipotse potso tse ngata hore na ke ka tsela e jwang re ka phelang re sa reke kapa hona ho rekisa, hobane jwale bophelo ba letsatsi le letsatsi bo re bo phelang ha jwale bo itshetlehile hodima ho reka le ho rekisa. Ke hore ho thata hore re ka nahana bophelo bo e le hore motho ha reke kapa hona ho rekisa. Ke hore qobello ena e tlatla e fetiswa ke mebuso ena ya lefatshe ke e hleng e qholotsang tumelo ya rona ka ho fetisa re le ba Kreste. Jwale re tlo tla re sheba hore na taba ena ha e le hantle e reng ho rona re le baithuti ba Bibele, re le balatedi ba Morena Jesu Kreste. Paulos o ile a ka hlahisa taba ena ya ho reka. Ke kopa hore re ke re bale ho Bakorinti ba pele, Bakorinti ba pele chapter 7 ka verse ya 29 ho isa ho 31. Hona le ntlha e bohlokwa mona eo mohlanka modimo a e hlahisitseng ya ho reka eo ke lakatsang hore re tle re shebe. Bakorinti ba pele chapter 7 temana ke ya 29 ho isa ho 31. E re seo ke se bolelang bana beso ke hoba jwale nako e kgutshwanyane e le hore ba nang le basadi ba be jwalo ka hoja ba sena bona, ba llang ba be jwalo ka hoja ba salle, ba thabileng ba be jwalo ka hoja ba sa thaba, ba rekang ba be jwalo ka hoja ba sa rua letho, le ba itshebeletsang ka tsa lefatsheng ba be jwalo ka hoja ba sa sebetse ka tsona, hobane
mokgwa wa lefatshe lena wa fela hobane mokgwa wa lefatshe lena wa fela. Ntlha ena e bohlokwa ka tsela e kgethehileng baratuwa hobane re ithuta hore mohlanka modimo mona ka tlasa tshusumetso ya moya o halellang ha ngolla kereke ya Korinte o e ngolla a bontsha hore bana beso ha ile hantle dinako se di khutsufetse re se re na le nako e kgutshwanyane haholo. Jwale re tla tseba hore nako yohle ha re bua ka nako e kgutshwafetseng kapa bokgutshwanyane ba dinako re ipapisitse le ho kgutla ha bobedi ha mo kana le mophusi wa rona e leng Jesu Kriste. E le ka mantswe a mang hore dipontsho tsa ho kgutla ha mo kana Jesu Kriste di se di atametse. Kristo o sa le monyako o se a etla haufinyana. Jwale o matahanya taba ena le bophelo ba letsatsi le letsatsi. Jwale o hlahisa taba hore batho ba rekang ba be jwalo ka hoja ba sa bua letho le ba itshebeletsang ka tsa lefatshe lena ba be jwalo ka hoja ba sa sebetse ka tsona, mme o fana ka lebaka qetellong ya ditaba tsena hore hobane mokgwa wa lefatshe lena wa fela. E le ka mantswe a mang ka tlasa tshusumetso ya moya o halela mohlanka eno wa modimo Paulus ha ana ngola o lahla betsetsa mahlopeng a bona hore hona le nako eo taba ya theko le thekisetsano e tla fellwa ke nako hobane hore mokgwa wa lefatshe lena wa fela. Mme jwale re tle re elellwe hore ha ntse re phela re rekisa jwalo ke hore kelello tsa rona di ska ba tsa tsepama hodima taba eno ya ka mohlomong ho reka le ho rekisa ke bona bophelo ka kakaretso hobane jwale hona le nako e mebuso ya lefatshe lena e tla fitisa dikotlo qobello e le hore ba dumetseng ho modimo ba phethatsa melao ya modimo kapa ba dumelang hore ba lokela ho boloka ditaelo tsa morena modimo ba tla sitwa ho reka kapa hona ho rekisa. Jwale re tlo tla re sheba hore taba ena e tlisa taba hore ha motho a sa reke kapa hona ho rekisa e le hore hona le monyetla wa hore o tla bolawa ke tlala. Mme tlala re tlo tla re ithuta mangolong a halelang hore ke e nngwe ya ntho tse ka etsang hore ba bang ba nyahlatse tumelo, ba bang ba lahle modimo ka lebaka la hore jwale ha hona seo ba se kenyang ka hara lephako. Ke tlo bala di-Proverbia mona ke chapter 29 ka verse 21 e tlameha be ke 28 ke kopa tshwarelo slide mona ke bona hore ke fositse ke ngotse 29 ke kopa ebe di-Proverbia chapter 28 verse 21 ke phoso e teng mona ke kopa tshwarelo. Jwale re tlo tla re bala ho di-Proverbia mona re utlwa hore na mohlanka modimo ha bua ka tlala o reng hobane jwale re a bona hore mebuso ya lefatshe e tlo tla e tlisa dikotlo qobello tsena tsa ho reka le ho rekisa e tlo tla e sebetsa ka matla hore ba kgethwa ba modimo bohle ba bolokang ditaelo tsa morena modimo ebe ba sitwa ho phela ka tsela e nepahetseng. Jwale re tlo tla re bala mona e re ho ya ka tshobotsi tsa batho ha se ntho e ntle. Jwale e re e sita ka baka la leqhetswana la bohobe motho a ka tlola molao wa modimo. Ntlhaka e qetellong ya temana ena e re ka baka la leqhetswana la bohobe motho a ka tlola molao wa modimo. Ke lakatsa hore re ke re shebe taba ena e hlahang ho tshelo chapter 12 mona moo ho buang ka ba tlang ho emela ntwa ena ya ho qetela e tlotla e kwalana nane ya lefatshe. Hona le mantswe ke batlang hore re tle re elellwe jwale re ya kopanye le temana ena eo re sa tswa e bana. Tshelo chapter 12 ha ke maneha mona ke kopa hore re tle re shebe dibileng tsa rona. Tshelo chapter 12 re bale temana ya 17 e re mme dragone ya halefela mosadi ya tloha ho ya lwantsha mashala a leloko la hae e leng ba bolokileng ditaelo tsa modimo ba nang le bopaki ba Jesu Kriste. Jwale re tla hlokomela hore mona ho shebiswa matshwao hape dragone ke letshwao la Satan kapa dragone ha bua ka dragone bo propheting ho bua ka Satan kapa diabolosi. Taba ena re ka e fumana hona ho tshelo chapter 12 ha re bala temana ya borobong. Jwale ho thwe mme dragone ya halefela mosadi e le hore Satan a halefela mosadi ke letshwao le emetseng kereke mosadi ke letshwao le emetseng kereke. Re ka e sheba taba ena le bo Makorinte ba bobedi mane chapter 11 ka temana ya pele ho isa ho ya bobedi mane. Jwale ho thwe Satan a halefela kereke. Jwale e
e tswela pele e hlalosa ditho tsa kereke ena ho thwe mme a tloha ho ya lwantsha masala a leloko la hae e leng ba bolokileng ditelo tsa modimo ba nang le bopaki ba Jesu Kriste le hore ditho tsa kereke ena e halefelwang ke diabolosi ho thwe di na le dibopeo tse pedi. Sebopeo sa pele ke hore ba boloka ditelo tsa Morena Modimo. Sebopeo sa bobedi ke hore ba na le bopaki ba Jesu Kriste. Bopaki bona ba Jesu Kriste re tla bo fumana ho Tshenyo chapter 19 verse 10 hore ke moya wa boprofeta. Jwale ntlha e ntliseng mona ke hore bana ba tlang ho lwantshwa ke diabolosi hobane diabolosi jwalo ho bonahala a tlotla a sebedisa dibatana tsane tse pedi tseo re bileng ka tsona ke sebatana se hlahang lewatleng le sebatana se hlahang lefatsheng. Jwale diabolosi o tla ba susumetsa mebuso ena ho bona hore ba kgethwa ba tingwa menyetla ya ho reka kapa ho rekiswa. Jwale ho thwe bana ba tlang ho hloriswa ke masala. Jwale masala ana ke ba bolokang ditelo tsa Morena Modimo ebile ba na le bopaki ba Jesu Kriste. Ke batla ho ikopella le temana ena e hlahang ho Tshenyo kgaolo ke ya 14 ka temana ya 12. Tshenyo kgaolo ke ya 14 ka temana ya 12 e reng ke moo ho tla bonahala mamello ya bahalaledi e leng ba bolokang ditelo tsa Modimo le tumelo ya bona ho Jesu. E le hore ha o bua ka masala ho bua ka bahalaledi mme bahalaledi bana le bona ba boela ba hlaki ke ho hlakiswa dimelo tsa bona hore ke ba bolokang ditelo tsa Morena Modimo mme ka nqena ho jwale ho thwe ebile ba na le tumelo ya bona ho Jesu Kriste. Ke hore tumelo eo ba nang le yona ke ya Jesu Kriste. Jwale ke batla hore re khutle re matahane ditaba tsena le ntlha ena eo re badileng ho di-provodia mona moo ho thwe le ka baka la leqhetswana fela motho a ka tlola molao wa Morena Modimo. Le ka mantswe a mang re ithuta hore nakong ya ho qetela ke hore ha mebuso ena ya lefatshe e fetisa melao ena e madimabe e sehloho yena eo re ithutang hore e tlotla e tlatlapa bakgethwa ba Morena Modimo ka bomadimabe. Ho na le sehlopha sa batho se tla ba boemong ba ho bega tsena tse pedi hore na re nka letshwao la sebata e le hore re tle re iphedise ka mantswe a mang re fumane bohobe ba letsatsi le letsatsi kapa jwale re tsepama hodima melao ya Morena Modimo re etsa seo e leng thato ya Morena Modimo mme re tla mpe re bolawe ke tlala molemong wa ho etsa seo Modimo a se ratang. Jwale ke mane mo ho hlahang taba yane eo re bontshitseng hore ha re bua ka letshwao lena la sebata ho bua ka hore le ka nkwa ka phatla kapa la nkwa ka letsoho. Letsoho ra ke letshwao la ketso e le ka mantswe a makgere ba tlang ho bona ho bolokehile ho nka letshwao la sebata hangata kapa hlerere ke hobane ba utlwisisa hore molao ona o tla bo phatlaladitsweng hle ke be ka otlo jwa ka re bontshitse hore molao ona wa sontang ho tla o fetiswa ba tla ba utlwisisa hore ha se molao wa Morena Modimo. Modimo o hlakile ho hlama mangolong a hae a halelang hore molao o lokelang ho bolokana ke o fe. Melao e 10 ra e fumana ka Exodus chapter 20 man empa ba re molemong wa hore re nne re iphedise molemong wa hore malapa a rona a ne a robale a jele molemong wa hore re boloke mesebetsi ya rona e re tlisetsang papa ya letsatsi le letsatsi re tla mpe re ikobele molao ona o tla bo fetiswe ke matla a antichrist. Jwale o tla bo phethala temanena hore ke hore ka lebaka la leqhetswana la bohobe fela motho a ka tlola molao wa Morena Modimo hobane ntwa ya ho qetela ba ratuwa re itse ka mehla hore e ituletse hodima melao ya Morena Modimo. Taba ena ya letshwao la sebata e ituletse hodima ho boloka molao wa Morena Modimo kapa molao wa antichrist. Ke batla hore tle ke bale temanena fela ka pele ka potlako ha ke go fetela ditemaneng tse ding ha ke a emane le ona ke go tla ke bala ho peselema ya 119 re tlo nka temana ya 126 e leng yona e re fang hore ntwa ena ha ile hantle e sitlehile hodima molao wa Morena Modimo. Jwale ke bala ho peselema ya 119 ka temana ya 126 e re e se le nako ya hao ya ho sebetsa Jehova hobane ba fedisitse molao wa hao. Ka mantswe a mang mo peselema mona o re Modimo o tla a hlaha a emela setjhaba sa hae
nakong eo jwale mebuso ya lefatshe lena e seng e fedisitse molao wa Morena Modimo. Jwale ke yona ntho eo re tlo tla re bona nako eo molao wa Modimo ka ho tloha wa Sabata wa bone wa letsatsi la phomolo o beellwang ka thoko, mme ho phamiswa letsatsi la pele le qalang beke e le letsatsi la Sontaha. Jwale ho qobellwa batho bohle hore ba boloke letsatsi la Sontaha le halalela. Ke mona moo jwale ho thweng nako ya ho sebetsa e se e tlile Jehova, hobane ba fedisitse molao wa hao. Mme re tla ithuta hore ha o bala ho Daniel mane chapter 7, mme ho bua ka lenakana lena le lenyane le tlang ho etsa metaefete. Ho na le ntlha e hlaloswang mona ho temana ya 25 e ke lakatsang hore ke tle ke bale. Daniel chapter 7 ka temana ya 25 e re o tla bua dipuo tse lwantshang mookamedi ya phahameng, o tla hlorisa bahaladi ba mookamedi ya phahameng, a be le morero wa ho fetola dinako le molao, mme bahaladi ba tla neelwa matsohong a hae ka nako le ka dinako tse nang le lehare la nako. Jwale re tla ithuta hore le nakana lena le lenyane lena ke sona sebatana sena se hlahang ho Tshelo chapter 13, e leng sebatana se hlahang lewatleng. Jwale ho thwe se tla ba le morero wa ho fetola dinako le molao. Jwale ntlha e ke batlang fela ho e toboketsa mona ke hore ehlile ntwa ya ho qetela e tla be itshetlehile hodima poloko ya molao wa Morena Modimo. Jwale antichrist le yena o tla ba phatlalatsa molao o fapaneng le o Modimo a faneng ka ona. Jwale qhwebeshano ena e tlo tla e fihlella boemong bo e le hore antichrist o tla fihla a beha melao e thata bakeng sa batho ba utlwang hore ba lokela ho latela Morena Modimo, mme jwale bana ba ikobelang ditaelo tsa Morena Modimo ba tla sitwa ho reka kapa hona ho rekisa. Jwale mangolo ana a re fa temoso hore re ske ra iphumana re hatiketse melao ya Morena Modimo ka lebaka la bohobe ba letsatsi le letsatsi. Ke rata hore ke bale hape ho diproverbia mona chapter 30 ka temana ya bosupa ho isa temaneng ya borobong mo Morena Salomon mona ho na le ntlha e nngwe ya boelang a e hlahisa e bohlokwa ka ho fetisisa. Ke a e bala e re dipedi tseo ke di kopileng ho wena Modimo, o re o ske wa nkganela le tsona ke eso hohle, o re suthisa bosawana le puo ya leshano ho le lenne, o seke wa mpha bofuma le ha ele maruo, mphepe ka bohobe bo ntekaneng. E se re mohlomong ha ke kgotse ka o latola ka re Jehova ke manna, mohlomong ha ke fumanehile ka utswa mme ka tlaela ka lebitso la hao. Ntlha e thasetsang haholo e ke ratang temaneng ena ke ena ya ho qetela mona moo a reng mohlomong ha ke fumanehile ka utswa mme ka tlaela ka lebitso la hao Modimo wa ka. Jwale re tla hopola hore boshodu kapa ho utswa kapa molao o reng o seke wa utswa wa hlaha melaonyane e 10 ke molao wa borobedi, e le hore e tiisa taba ena e hlang ho diproverbia chapter 28 verse 21 ya hore ka baka la leqhetswana la bohobe motho a ka tlola molao wa Modimo, e le hore bofuma bo ka beha motho tlokotsing ya hore a hatikele molao wa Morena Modimo. Jwale re tlo ithuta hore ehle nakong eo ho phatlalatswang letshwao la sebata ehle ba bangata ba ntse ba na le kutlwisiso e felletseng ya hore ba lokela ho boloka molao wa Morena Modimo, empa ka lebaka la lephako ba tla kgetha ho boloka mesebetsi ya bona, ho boloka malapa a bona a phetse hantle, a na le seo a se jang ho feta hore ba latele seo e leng thato ya Morena Modimo. Jwale ke taba e hlokolosi haholo ena baratuwa eo ke lakatsang hore re tle re shebisane ha re tlo tla re bala dintlha tse ke nkile mohlala fela hape bukeng ena ya Mateo kgaolo ya bone ka temana ya pele ho isa ho ya bone hore hantle ehle diabolosi o elelletswe hore tlala e ka ba sebetsa se matla sa ho kgelosa bana ba Morena Modimo tseleng ya Modimo. Tlala e ka ba sebetsa se matla se ka etsang hore ba bangata ba lahle Morena Modimo. Ke ka hoo ehle nakong ena ho qetela ntwa ya ho qetela e tlo tla e phethelana na le lefatshe ha o phatlalatswa letshwao lena la sebata a tla etsa mekgwa e thata ya hore ehle ba bolokang ditaelo tsa Morena Modimo ba sitwe ho iphedisa. Jwale ke nka mohlala ke temana e re tsebang haholo ena empa ke bala e le mokgwa wa kgopotso fela le temoso e re yaba Jesu o iswa ke moya felleng ho lekwa ke diabolosi, a dula a itimile dijo ka matsatsi a 40 le ka masiu a 40 a ntola. Yaba moliki o mo atamela a re ha o le mora Modimo
e re majwe ana a fetwe mahobe. Empa Jesu a araba a re ho ngodilwe ho thwe motho a ke a phela ka ke bohobe fela, empa o tla phela le ke polelo tsohle tse tswang molomong wa Modimo. Jwale ra ithuta hore ke ntwa pakeng tsa diabolosi le Jesu Kriste mona. Jwale diabolosi ha le moha hore mora Modimo o lapile, ha le moha hore mora Modimo o lapile, o kenya koso mona kapa o kenya qholotso hore haeba o fela o le mora Modimo etsa hore majweana ebe bofobe kapa fetola majweana ebe bohobe. Jwale ke rata karabo ya Jesu Kriste mona e leng yona karabo e tlatla e fanwa ke masala, e tlatla e fanwa ke bahalale dinakong ya ho qetela. O re empa motho a keke a phela ke bohobe fela, empa o tla phela le ke polelo tsohle tse tswang molomong wa Modimo. E le hore Kriste o ile a lemoha hore diabolosi o bona tlhoko ya Kriste ka nako eno e ne le dijo, ke hore Kriste o ne a lapile mme a hloka hore a tle a je, mme diabolosi o re leka ka ntho tseo e leng tlhoko tsa rona. Jwale ha le mo hore ihle Kriste o tlhokong e kgolo ya dijo, o tlisa teko e amanang le sena seo Kriste a se hlokang. Jwale re leboha Modimo ka tsela e kgethileng hobane Kriste mona o ile a hlola teko ena ka hore a bontshe hore motho a keke a phela ke bohobe fela, empa o tla phela le ke polelo tsohle tse tswang molomong wa Morena Modimo. Le ka mantswe a Kriste o la bona hore ho molemo ho etsa seo e leng thato wa Morena Modimo ho feta ho kgotsofatsa mmele wa hae. Jwale taba ena bohlokwa ba ratuwa hobane ehlile jwale ka ke bontsha hore ke yona e tlo etsa hore ba bangata ba fokalle Morena Modimo. Ke hore ke a ipheta hore batho ba bangata re tla be re hlaketswe hantle hore na Modimo o hloka eng, thato ya Modimo na ke empa molemong wa ho kgotsofatsa boiketlo ba rona, ho kgotsofatsa mmele ya rona hore e phele e tswentse e phetse hantle, ke mona mo ile ka bo madimabe re tla iphumana re ntse diqeto tse fosahetseng. Mme ha ke lakatse hore le a le mo fela wa rona ba ratuwa hore a ka iphumana a le boemong bo a begang molao wa Morena Modimo le bohobe ba letsatsi le letsatsi. Modimo re lokela ho dula re mmehile ka pele dinthong tsohle. Jwale ke boela ke bontsha hape hore diabolosi ehlile tlala ke sebetsa sa se sebedisang ho hanyapetsa ba kgethwa ba Modimo. Ke bala ho tseno mona chapter 6. Ha o sheba chapter 6 ena e bua ka ditiiso, ho manollwa ditiiso, mme o tla ithuta hore ha o manollwa ditiiso tsena di amana le nalane ya bo Kriste dinakong tse fapaneng. Tlo fumana hore re fuwa boemo ba bo Kriste ka dilemo tse fapaneng, mme ditaba tsena boholo ba tsona se di phethahetse. Jwale re tla re bale temana tse pedi fela, ke temana bosupa le ya borobedi. E re hobane e manolle tiiso ya bone, ka utlwa lentswe la sebua se phelang sa bone le re tlo, ya ba ke a tadima ka bona pere e tshehla, mme ya ekaletseng lebitso la hae e le lefu, a latetswe ke nqalo ya bafu, a fuwa matla hodima karolo ya bone ya lefatshe, ho bolaya batho ka lerumo le ka tlala le ka lefu le ka dibatana tsa naha. Ke kopa hore ke phete karolo ena hobane e bohlokwa ka ho fetisisa. E re mme ya ekaletseng, ke hore ya ekaletseng pere ena e tshehla, o re lebitso la hae e ne le lefu, a latetswe ke nqalo ya bafu, ho thwe a fuwa matla hodima karolo ya bone ya lefatshe, ho bolaya batho ka lerumo le ka tlala le ka lefu le ka dibatana tsa naha. Jwale se di bontshitse hore ha o bua ka ditiiso tsena o tla fumana hore dipere tsena di ne di emetse dinako tse fapaneng tsa nalane ya kereke ya bo Kriste. Jwale re tlo ithuta hore pereng ena ya bone e tshehla, pereng ena e tshehla ya bone ke nako e le hore ba Kriste ba ile ba sotlwa hampe haholo ke kereke e neng e na le taolo hodima puso ya sepolotiki esita le borapedi, mme yona kerekeng ke yona ena e tlotla e phatlalatsa letshwao la yona e le letsatsi lena la Sontaha le tlatla le phatlalatswa, mme ho qobellwa batho bohle hore ba amohele letsatsi leno e le letsatsi la phomolo, e le letsatsi la borapedi. Yona kerekeng ho bonahala nakong ya ho feta e le hore boranalane ba bitsa the dark ages, nako ya bofifi, ke moo jwale ba Kriste ba ileng ba bolaiswa lerumo,
ba bolaiswa tlala, ba bolaiswa lefu, ba neelwa dibatana tsa naha hore di ba haholo. Jwale re ithuta hore boprofeta bona bo se bile ba phethala hobane bo phethetse pakeng tsa selemo sa 538 AD ho isa ho 1798 AD. Ke nako e mahlonoko ka ho fetisisa, mme nka etsa qholotso ho wena mmui hore o shebe ditaba tsena tsa the Dark Ages mehloding e fapaneng, le ona marangrang mona o ka sheba dibuka tse buang ka nalane ya bo Kreste nakong ya dilemo tsa 538 ho isa ho 1798. O tla fumana hore ba Kreste ba ile ba hlekefetswa hampe haholo. Jwale ke hlahisa ntlha ena e le hobane ke re sebata sena se tlotla se boela se phethahatsa kapa se pheta mesebetsi ena e mebe eo se ileng sa etsa nakong ya bofifi. Ke tjho tjena hobane ha re bala ho Tsenelo chapter 13 mono ho bontsha hore leqeba lena le neng le ka le tla bolaya sebata sena, hobane hle ka 1798 sebata sena se ile sa fumana leqeba, yaba ha se sana matla a felletseng hodima bo borapedi Easter le politiki. Mme ra ithuta le nakong ena matla ana a antichrist a santsane a bobile, a kokobetse, mme ho ntso phethala boprofeta bane ba hore sebata sena se ne se le teng, ha se sa leo, empa se tla boela se ba teng. Jwale rona re facing ya bobedi kapa boemong ba bobedi moo antichrist e ka nyametse, ke hore ke nako e le hore ho santsane ho kgutsitse ekare ha hona matla ano a makalokalo a tlotla a sebetsa kgahlano le ba Kreste. Empa jwale boprofeta bona bo tlotla bo phethana nakong eo leqeba lena le folang, nakong ena leqeba lena le folang, ke mona mo e le hore sebata sena se tlo kgutlisetswa matleng a sona, mme se tla be se sa kgutlise le seng fela. Re ithutile hore se tla be se etsa le sebata se hlahang lefatsheng, mme sebata sena se hlahang lefatsheng se tla be bile se bopetse sebata sena setshwantsho sa sebata. Jwale ntwa eo ba Kreste o tla ba kgahlana le yona e tlo ba e mahlo fubedu. Jwale ke mpa ke batla hore ke fane ka ditemana tsena e le ho bontsha hore se ileng sa etsahala nakong ya ho feta se tla boela se ipheta, mme taba ena ya tlala ehlile diabolo se sebedisa ka matla haholo fela. Jwale ke tlo bala ho ba Hebrew chapter 11 ka temana ya 33 mona, re tlo tla re theosa ka ditemana tsena, re tla re bona hore mashwela tumelo a bile teng nakong ya ho feta, mashwela tumelo a bile teng nakong ya ho feta, mme Bebele e a re fa hore banna le basadi bana ba ile ba sala ba tseparetse tumelo e leng ho Jesu Kriste, ba sala ba dutse ho modimo ba sa sengwe ke letho. Hara ditlhokofatso tseo ba ile ba feta ka ho tsona ha ba ka ba kwenela morena modimo. Jwale re bala ho tloha ho temaneng ya 33 bukeng ya Baheburu ka chapter 11 e re bao bohle ka tumelo ba hlotse marena. Ho thwe bao bohle ka tumelo ba hlotse marena. Ha re hopole marena re etelletse dipuso. Jwale ha re bua ka dibatana tsena tse pedi ehle ke mebuso e mmedi. Jwale ho thwe mashwela tumelo a ile a hlola marena ka tumelo ya bona. E re ha re tswele pele e re bao bohle ka tumelo ba hlotse marena, ba sebeditse ho loka, ba ruile dipallo, ba thibile melomo ya ditau, ba timile matla a mollo, ba phulule bohaleng ba lerumo, ba thusitswe dipapong tsa bona, ba entswe dinatlantweng, ba qhadile makgotla a dira, basadi ba boetse ba newa ka tsoho ya bafu ba bona, ba bang ba hlokofaditswe ka sehloho, ba hana ho lokollwa ba tle ba bone tokoloho e fetisang tsong ya bafu. Tswela pele ho 36 e re ba bang ba tshwenyehile ka ditshomo le ka ho shapuwa le ka ditlamo le ka ditronko, ba tlipiditswe ka majwe, ba sehlilwe ka disakga, ba lekilwe ba bolailwe ka bohale ba lerumo, ba phaitsi hohle ba ntse ba apere matlalo a dinku le a dipudi, ba lahlehelwa ke tsohle, ba hloriswa, ba etswa hampe, kanti bao lefatshe le sa tshwanele ho ba le batho ba jwalo, ba shutile mafelleng le dithabeng le mahaheng le mekoting ya lefatshe. E tswela pele ha o ya ho 39 le 40 temana tse matla ka ho fetela e re bao bohle ba emetsweng ka baka la tumelo ya bona ha ba ka ba newa seo ba se baletsweng, hobane modimo o re bonetse ho hong ho fetisang, ba tle ba se ke ba phetheha rona re le siyo. Bana ba modimo, taba tsena di matla ka tsela e kgethehileng. Hore Bebele mona e re fa banna le basadi ba ileng ba emela tumelo ya bona ho Jesu Kriste, ba sa natse hore na ba lahlehelwa ke maphelo a bona,
ba lahlehelwa ke tseo ba nang le tsona kapa jwang ke hore ho thwe ba ile ba itsetela mekoting ya lefatshe ba ipata ka hara mahaha lefatshe ba ipata dithabeng empa le hona mono ba nyekenywa ka marumo ba bolawa hampe haholo ba neelwa dibatana ba hloriswa ka mekgwa yohle eo motho a ka enana empa le hona mono ha ba ka ba kwenehela tumelo ya bona e leng ho Jesu Christ. Jwale temana tsena tse pedi tse qetellang di matla ka tsela e kgethehileng hobane ho thwe ha ba ka ba newa seo ba se baletsweng mme Modimo o fana ka leba ho thwe hobane Modimo o re bonetse ho hong ho fetisang ba tle ba seke ba phetheha rona re le silo le ka mantswe a mang ho thwe Modimo o na sena ho kwala nalane ya ho phela ha motho lefatshe nakong eno ya ditlhoriso tse etsahetseng nakong ya bofifi during the dark ages ho thwe Modimo o na ke a phethela nalane ya ho phela wa motho lefatsheng ka nako e rona re soka re feta ka hara senwelo sena seo ba fetileng ka hare ho sona le ka mantswe a mang ho thwe nalane ya ho kwala ha motho lefatsheng e tla boela e phethelwa kapa e tla phethelwa ka tshollo e tshabehang ya madi e le hore mashwela tumelo a bileng teng nakong ya ho feta e ska ba ona fela Modimo o ntsa hloka hore a be le banna le basadi ba tla ema ka hara motjheso wa mollo ba tla ema kgahlano le lerumo ba sa sisinyehe ba re latetse Jesu Christ mme Jesu Christ fela e le yena morena le mopholosi wa rona jwale ntlha ena e matla ka ho fitsa baratuwa hobane ke e hlahisa e le hobane ke re ba Christ ba ile ba fitiswa ka hara ditlala di tlhobolo ka hara lerumo le lefu tlogela mefuta yohle ya ditlhokofatso mme ba sala ba itshwareleditse ka morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Christ mme se tlang ho etsala haufinyane nakong tsena tsa rona ha se setjha mme e lokela e be kgothatso ho rona ke ile ka rata ho qosa lengolo lena le hlang ho ba Roma chapter 15 ka temana ya bone ba Roma chapter 15 re bala temana ya bone ke mantswe a ngolwang ke Paulus ya matla ka ho fitsa o re hobane taba tsohle tse ngodilweng pele di ngodilwe hore ruta hore ka ho mamella le ka ho tshediswa ke mangolo re tle re be le tshepo ho thwe taba tsena tse etsahetseng kgale tse etsahetseng nakong ya ho feta tseo re seng re di sheba e le nalane hobane ha re bua ka ditlhokofatso tsena ehle re na di hlopha tsa ba Christ tse re ka buang ka tsona tsa body Waldensians ke banna le basadi ba ileng ba ema ba sa sisinyehe nneteng e leng ho Christ ke hore ba fitiswa ka hara ditlhokofatso tse tshabehang ba bolawa ka lerumo ke bona banna ba ileng ba haha le matlo a bona ka hara mekoti ka hara mahaha ba ipatile ka hara dithaba ka mono empa re le hona mono nalane ya bontsha hore ba ile ba nyekenywa ka marumo ba bolaelwa fela hore e ne le banna le basadi ba beileng tumelo ya bona ho bebele mme bebele fela itlile jwale nalane nakong ya maprostanta le pele ho maprostanta hobane ka kgola boprostanta bona bo ile ba matlafala haholo nakong ya Martin Luther le pele ho Martin Luther re ka bua ka banna ba ekang bo John Huss ba ile ba tjheswa ka hara malakabe a mollo ya ba monneno o ntsa bina le difela a le ka hara malakabe a mollo ba neng ba buhile ketsahalo eno ba re ba ile ba bona fela dipounama se ntse di tsamaya lentswe se le fedile empa ka hara mollo mono ba bona sefahleho se tletseng thabo se tletseng leboso sebui se seng ha se bua kapa sengodi se seng ha se bua ka taba eno se re John Huss ha le ka hara malakabe eno a mollo o na sa bone malakabe a mollo empa ona bona paradise ka mantswe a mang ka hara tlhokofatso tseno tse waneng a feta ka hare ho tsona o ile a tshwana le Stefane itse ha ba mo tlepetsa ka majwe ba halefile batlatlapi ba hae ho thwe ya ba o bona ya ka mora motho a ema jwale o tlo ithuta hore o na sa bone dipitla tsena o na sa bone mafikahadi ana ao a tlepetswang ka ona empa Modimo ile a mo phetlela lehodimo ya ba o bona mora motho Christ ya mo shwetseng jwale le John Huss ka tsela e tshwanang ka hara sebupi seno sa mollo o ile a bona paradise a bona hore ho na le lefatshe le letle ya Modimo a mo beetseng lona ya a se a tshwenyeha ka dira tsa hae mme ho thwe ke yona ntho e neng e etsa hore le ba tlatlapi ba Christ ka nako eno ba sokolohe masole a mangata a neng a tjhesa ba Christ ka nako eno a ile a sokoloha bona hore e sale re entswe batho ha hona banna le basadi ba ka utlwang hore ba tjhella ntwa mmamphediphedi ba ile ba bona hore
ho dumela ho Kreste ke letlotlo le fetisang menono ya lefatshe. Jwale ba bona hore le rona re itjarela sefapano sena sa Jesu Kreste, re itella leeto lena la bo Kreste, mme ha re re letho ka ho lahlehelwa ke maphelo a rona. Jwale re re mangolo ana kapa diketsahalo tsena tse etsahetseng nakong ya ho feta, ho thwe di teng hore re tle re tshediswe ke tsona, re tle re be le tshepo. Ke hore ha o bua ka sebatana sena se tlotla se phatlalatsa dikotlo qobello, se fetisa melao e thata e tla be sitiswa ba Kreste ho iphedisa, re tle re se ra tshoha ra qhaqhasela ya ka modimo o se a re lahlile. Re tsebe hore ntho tsena di ile tsa etsahala nakong ya ho feta, mme di tlo boela di pheta. Ke rata lengolo la Moekelesia mona chapter 3 ka temana 15, Moekelesia chapter 3 ka temana 15 e re se hlahang jwale se kile sa eba teng, mme se tlang ho hlaha se ne se ntse se le teng le kgale, mme modimo o boela mme modimo o boela o hlaisa se neng se fetile. Ka mantswe a mang, lengolo lena le go fa fela hore tse etsahetseng nalaneng di tla boela di ipheta. Ke hore ntho tse etsahalang ha jwale ha di ntjha ka tlasa kgwedi le letsatsi, e le hore ditlhokofatso tseo re yang re di tobile ba dumetseng ho Jesu Kreste ha se le hwetla, ha se ntho e ntjha e tla be e hlahela ba Kreste ka nako eo. Ka bomadimabe diabolo se kentse dithuto tse ngata tse kang bo tlhwebilo ya sephiri, hore pele ditlhokofatso di tla ba Kreste kereke ya modimo e tla nkwa iswe le hodimo. Ha se ditaba tsa nnete tseno ba ratuwa, hobane jwale ho etswa ka ekare pele letshwao la sebata le phatlalatswa, modimo jwale o tla inkela kereke ya hae. Jwale ka mora hore kereke e nkwe, ke hona jwale antichrist a tla busa phatlalatsa letshwao la sebata. Ha se ditaba tsa nnete tseno bana ba modimo. Ba Kreste matsatsing a ho qetela ba tlo tla ba ema ka hara dintwa tse mpe ka ho fetisisa, ka hara ntwa e mahlomafubedu, moo ba tlo lahlehelwa ke maphelo a bona, ba lahlehelwa ke tseo ba nang le tsona ka lebaka la tumelo ya bona ho Jesu Kriste. Ke ka hoo lengolo lane leo re le badileng ho chapter 14 verse 12 e reng ke moo ho tla bonahala mamello ya bahalaledi, e leng ba bolokang ditelo tsa modimo, ba na le tumelo ya bona ho Jesu. Ka mantswe a mang, ehle mamello re e sebediswa nakong eo ho leng thata. Ha re sebedise lentswe mamello ha motho a iketlile. Ha o iketlilwe ntho di tsamaela ka thello, ha re sebedise lentswe mamello. Mamello e hlaha nakong eo ho leng boima. Jwale o tla ithuta hore le temane eno ya 12 eno e hlaha ka mora hore jwale ho bue ka ho phatlalatswa hwa letshwao la sebata. Jwale ra ithuta hore ehle bahalaledi ba kgethwa masala a tlatla a tsitlallela thatong ya Morena Modimo le nakong tseno tse mpe ka ho fetisisa. 11 e re ba mo hlotse ka ke kopa tshwarelo, ke a hlokomela hore marangrang ke ao a batla ho nyamela. Le ha o le jwalo, ke kopa hore re tle re otle re se re saletswe ke dintlha di se kae. Ne ke batla ho bala taba ena e hlahiswang bukeng ya Tshelo chapter 12 ka temana ya 11 e re ba mo hlotse ka madi a konyana le ka lentswe la bopaki ba bona, mme ha ba ka ba re letho ka bophelo ba bona le ho isa lefung. Jwale taba ena ke kgothatso ho rona batho ba tobaneng le mehla ya bofelo, batho ba tobaneng le dinako tse mahlonoko tseo re di bonang ho Tshelo chapter 13 mona. Jwale ha o bala hape ho Tshelo chapter 17, jwale yona e se e re fa bahlodi, e se re fa bahlodi nakong tse tlang. Ke Tshelo chapter 7 temana ya 13 mona, re tlo e bala re theose jwalo ka yona. E re yaba e mong wa baholo o a hlamisa molomo wa hae a re, bana ba apereng diaparo tse teletsetswe ke bo mang, mme ba tswa kae? Ka re ho yena, monghadi, ho tseba wena. A re ho nna, ke ba tswang mahlomoleng a maholo, ba hlatswitse diaparo tse teletse tsa bona, ba di soufaditse mading a konyana. E le hore ho bua ka sehlopha sa bahlodi mashwella tumelo, ho thwe ha ba se ba le haufi le throne ya modimo mane. Jwale potso ya hlaha hore na ke bo mang bana? Ke bo mang bana ba apereng diaparo
ha se ntho e nyane ho ha hore ha o etsa qeto ya ba mo Kriste o phatlalatsa ntwa kgahlano le mmuso wa diabolosi o phatlalatsa ntwa kgahlano le mmuso wa diabolosi jwale ke a bona marangrang a batla a le mabe hampe haholo ke kopa mpe ke di watle ka pele e le ho qetella ditaba tsena ke a hlokomela hore ehle marangrang ha matle ho hang tse e hlaya ke sebedise ho phethela ditaba tsena moholo wa ka ke a hlokomela hore marangrang ha matle ka hlakoreng lena la rona ha ke tsena ya hle moholo empa he a ko o kgakgathe o phethele re bona na ebe di tla re beya ka dale kwantla moholo wa ka o nyametse ke kopa o hlahle ke nna e randa ke nna enwa moya khabane re kopa tshwarelo ka boemo bono ho bonahala lehlako go landa Thinyane la moholo wa ka o ntsona lena le hlile mo sukusukudisa ke ntse ke na le wena moetapele ho jwang jwale ke a utlwa o hlakile haholo ke kopa mpe ke sebeletse ho di kwala hore bana maranga a ska a re etsa hampe ke kopa hore mpe ke otle tse setseng mme se ntse ke kopela tshwarelo ho ba bui mo ka maqhubu ana a sa tsitsang o tlantate morena o ntsa le taolo ke a leboha moholo wa ke a leboha jwale baratuwa morena ne ke lakatsa ho bala ditemana ke tsena se ka fang kgothatso hore re ske ra tshoha re ske ra ga ba jwalo ka mawatla ra qhaqhasela ha re bona ka mebuso ya lefatshe e tla tlisa melao e thata e tla re sitisa ho phela lefatsheng lena ke tlo bala ho Isaiah chapter 41 mona ka temana ya leshome ke temana e ke ratang ka ho fetisa ena Isaiah kgaolo ke ya 41 ka temana ya leshome e re o se ke wa tshaba hobane ke na le wena o se ke wa tshoha hobane ke modimo wa hao ke tla o fa matla ke o thuse ke o tiise ka letsoho la ka le letona la holo ka baka temana ena ya matla ka tsela e kgethileng baratuwa bana jwale modimo ka sebele mona wa re bontsha hore letswalo ho tshoha ha ya lokela e be ntho e teng dipelong tsa rona mme ntho e ke ratang ya modimo ke hore modimo ha ke a re fela ha se ka tshoha se ka tshaba a sa o fele baka ke rata baka lena la fa o re hobane ke modimo wa hao jwale ha re fela ha ke modimo wa hao bane ha na re fela ha ke modimo wa hao ine ka nna ba hore jwale ha o le modimo wa ka ho tla etsahala empa hore ke tla o fa matla ke o thuse ke o tiise ka letsoho la ka le letona la ho loka baka jwale modimo o tla bana le ba kgethwa nakong tse thata tse le hore ba sa ikobeleng molao ona o tlotla o fitiswa o hanyapetsa le ho hatikela ba kgethwa ba morena modimo ke hore modimo ka nako eno o tla bana le bana ba hae o tlo re fa matla o tlo re thusa o tla re tshehetsa ka letsoho la hae le letona la ho loka wa hae jwale ke rata hape mantswe a Christ mona ho Mateo kgaolo ke ya 10 ka temana ya 29 o re le se ke la tshaba ba bolayang mmele ba mpa ba sena matla a ho bolaya moya le mpe le tshabe ya nang le matla a ho bolaya moya le mmele diheleng ka mantswe a mang ho thwe le hoja matlana antichrist a tlo tlisa tshabo le thothomelo lefatsheng wa letsholo ya madi yona e tlo ba teng hobane ha o bala ke batla ke bale taba ena ke ba ke bale ha ke mane mona ke bale ho tseno chapter 20 mona ho utlwisisa hore hle batho ba tlo hanana le sebata sena ba hanana le setshwantsho sa sebata ba hana ho nka letshwao la sebata
ba tlo feta ka ga ditlhokofatso tse amang le maphelo a bona kapa tse go beya maphelo a bona tlokotsing ka gore hle ba bang ba tla kgaolwa dihlooho ba bang ba tla kgaolwa dihlooho ke bala ho tseno chapter 20 mona ka temana ya bone temana ke ya bone bukeng ena ya tshenolo kgaolo ke ya 20 ke nka temana ya bone ere ya ba ke bona ditrone mme ba bang ba dula hodima tsona ba filwe matla ao a hlola sorry ere ka bona le meya ya ba kgautsing dihlooho ka baka la bopaki ba Jesu le ka baka la lentswe la Modimo le ba sakang ba khumamela sebata le ha ile setshwantsho sa sona ba sakang ba amohela letshwao la sona diphatleng tsa bona le matsong a bona ba boela ba phela mme ba busa le Kriste dilemo tse sekete mantswe ana matla ka tsela e kgethehileng ba ratuwa moreneng hore le hoja ba halaledi ba ka kgaolwa dihlooho ha ba hana ho khumamela sebata ha ba hana ho khumamela setshwantsho sa sebata ha ba hana ho nka letshwao la sebata diphatleng tsa bona kapa matsong a bona a matona le ha ba ka bolawa ba kgaolwa dihlooho qetellong ba tlo fumana bophelo bo sa feleng ba tlo boela ba phela mme ho ba tla busa le Kriste dilemo tse sekete e le ka mantswe a mang ke hore tabena ba ratuwa ke hore ha re nahana fela ke hore o sheba dilemo tse sekete tseo re tla di phela le Kriste ena re hlokomela hore ka mora dilemo tseno tse sekete ha se hore ho thwe ka mora dilemo tse sekete ba Kriste kapa ba haledi ba tla mohlomong ba tla shwebe ha ba sa phela ke hore tseno tse sekete ke tseo Kriste a tla bana le ba Kriste jwale ebile ho fitiswa bosebeletsi bana ba kahlolo dibuka di phetlwa mme ba Kriste ba bane monyetla wa ho ba le seabo tabeng tsa kahlolo ka mora dilemo tseno tse sekete ke bophelo bo sa feleng ke hore ha re bua ka bophelo bo sa feleng ke dilemo tseo re reng ha di na palo sitwa le ho di leka jwale ha o bega bophelo ba ha jwale le bophelo bo sa feleng ke ha re bua ka ba jwale re nakong eo motho a etsang qeto ya hore atjhe molemong wa hore ke mpe ke reke le hona ho rekisa ho utlwisisa hore qeto eo a etsang ya ho amohela letshwao la sebata molemong wa hore a reke le ho rekisa ke qeto e bohloko ka ho fetisa hobane ke ho rekwa hwa nakwana ho ile hore ka mora hore dihluo tsena di phethahale ke hore ntwa ena e fihlele sehlohlolong jwale ba Kriste ba halaledi ba hanyapetswe le ho iswa ditronko jwale ka rata ithuta hore ha entse ya pele ho thwe ntwa ena e tlo lebisa le ditronko jwale ho bo sale palo yana ya 144,000 jwale ho feta nako tse mahlonoko tse ile hore mmuelli wa ba Kriste kapa mmuelli wa ba haledi le hodimo o tla ba sa le siyo a sa tswile ka ga sa halediso mme ba Kriste jwale ba phela ka ditlhokofatso tseno ke mo ile hore ho tlo etsa ntho tse ngata ho kenyetsa le hoa hwa dikotlo tsane tse kapa dinkgo tsane tse supileng dikotlo tsane tse supileng tse tla be di wela ka ga mebuso bana ba nkileng letshwao la sebata le mebuso ya lefatshe lena e leng ya hanyapetsa ba Kriste hore nakong eno e thata eno e le hore ba Kriste ba tla ba feta ka hare ho yona mme jwale bana ba nkileng letshwao la sebata ba elellwa hore qeto eo ba entseng ke ya nakwana hobane jwale bohale ba Modimo bo tla bo tshollwa nakong eno e le hore ditaba tsena ka di fumana ba Kriste empa ke di habanya fela ka baka la nako tseno chapter 16 mono e re fa se tlang ho etsahala ha manyeloi a tshollela dikotlo tseno tse supileng ho bana ba sakang ba tshepahalla morena Modimo jwale ke leka hore ho etsa qeto eno ya hore ke nka letshwao la sebata molemong wa ho phela ke qeto e madimabe ka ho fetisisa hobane ke qeto ya nakwana ke ho ba le boiketlo ba nakwana bo ile hore boikeke ba lebisa motho bophelong bo sa feleng jwale ke leka ho hlahisa tabena ke re ha Kriste a re le seke la tshaba ba bolamme ba mpa ba sena matla a ho bola moya le mpe le tshabe ya nang le matla a ho bola moya le mmele dihileng ke taba nnete ena ba halaledi hobane jwale bana ba nkile letshwao la sebata ehlile le pele Kriste a tla kgetlo la bobedi ba santse ba tlo tla ba latswa senwelong sa kgalefo ya morena Modimo sena se ho thweng ha se a tswa ka ke bohale ba morena Modimo e tla be bo tlokomang mme ha re nka mohlala fela ho tla bo thwe ba tlo tswa dibebe tse mpe boselese metsi ana a phallang a tla fetoha madi a ka motho ya shweleng e le hore didiba tsena di tla be di fetohile bobete hobane bobete ke yona madi a seng a hwamme jwale
ke leka ho bontsha fela hore qeto yeo re lokelang ho e nka re le ba Kreste nakong ena ya ho qetela bana ba Modimo e lokela hore itshetlehe hodima mantswe yana e ke tlo a bala ho ba Roma mo tlo bala ba Roma chapter 8 verse 35 ho isa ho 39 re tlo nka ho tloha ho 35 mana ra isa ho 39 mantswe yana ke a matla ka ho fetisisa ao re le bana ba Modimo re tla lokela ho itshwareletsa ka ona nakong ya ho qetela qeto ya rona ya ho hana ho nka letshwao la sebata ya ho hana ho khumamela sebata ya ho hana ho khumamela setshwantsho sa sebata e lokela ho itshetleha hodima mantswe ana a mohlanka Modimo ya bitswang Paulus wa re ngolla o bua mantswe ke yana o re ke mang ya tla re arohanya le lerato la Kriste na ke botubo kapa tsietsi kapa hloriso kapa tlala kapa bofuma kapa timelo kapa lerumo jwalo ka ha ho ngodilwe ho thwe re bolawa letsatsi lohle ka lebaka la hao re lekantswe le dinku tse hlajwang o re tjhe empa nthong tseo tsohle re hlola ka ho fetisisa ka ya re ratileng o re hobane ke tsebisa ruri hore le ha ile lefu le ha ile bophelo le ha ile manyolo le ha ile borena le ha ile mebuso e matla le ha ile ntho tse leng teng jwale le ha ile tse tlang hotla le ha ile bohodimo le ha ile botlase le ha ile sebukwa se ha ho letho le tla tseba hore arohanya le lerato la Modimo le leng ho Jesu Kriste morena wa rona mantswana ke a matla ka tsela e kgethileng bana ba Modimo ke rata ho iqetela mona mo reng ha ho letho le tla tseba hore arohanya le lerato la Modimo le leng ho Jesu Kriste morena wa rona ke bona mantswe e re tla sala re itshwareditse ka ona nakong ya ho qetela ha mebuso ya lefatshe lena e halefile e bifile dikotlo qobello di fitisa kgahlanong le ba sa ikobeleng melao ya mebuso eno re tla re ha ho letho le tla tseba hore arohanya le lerato la Modimo le leng ho Jesu Kriste morena wa rona jwale ke matla o bontsha fela ke etsa kgopotso fela sentse re phethela hore Modimo ba ratuwa ke hore le ha ntse re bua ka tlala tjena hore tlala e tla be ikagetse nakong eno ho ba sitwang ho reka kapa ho rekisa re hlokomele hore Modimo o na le mekgwa e fetang sekete ya ho hlokomela bana ba hae Modimo o na le mekgwa e sekete ya ho hlokomela bana ba hae ke batla ho qetella ka lengolo ke la Marena a pele chapter 17 ka temana ya botshelela ho thwe ho bua ka moprofeta Elimona ho thwe makgwaba a nna a mo tlisetsa bohobe le nama ho sasa bohobe le nama mantsibuya o na enwa metsi a molatswana Modimo o ile a ba le mohlanka hae ke hore le haeba mebuso ena e tla kgina mekgwa yohle ya hore re iphedise Modimo a ka sebedisa le makgwaba Modimo a ka sebedisa diphoofolo tsa hae sebedisa tlholeho ho bona hore bana ba hae ba ntse ba phela ka mantswe a mang ke re ha re sekeng ra tshaba jwalo ka ha re badile ho etsa mane hore Modimo o tla re fa matla Modimo o tla re thusa Modimo o tla re tshwara ka letsoho la hae le letona la ho loka wa hae mme ntlha e nngwe ke batlang hore ke e hlahise ke hore yona mebuso ena e soto e kgopo e bonahalang hle e tla be laola kapa e sentse e laola le moruo dipolotiki sita le borapedi ka kakaretso e tlo okay e se la ke qetela ke etsa ke kopa bala Tshenolo chapter 18 verse 8 ho isa ho 11 re tla re bona hore yona mebuso ena e tlo tla e qobella batho ho nka letshwao la sebata yona mebuso ena e tlo tla e sitisa bahalaledi ho reka kapa hona ho rekisa kahlolo ya yona e se le teng le hodimo sentse le beile kahlolo bakeng sa Babilona motse o moholo ke a bala ho tloha temaneng yana bo 11 re ka baka leo dikotsi tsa hae di tla hlaka tsatsi le leng lefu bofifi le tlala mme o tla tjheswa ka mollo hobane o matla Modimo o mo ahlolang mme marena a lefatshe a febileng le yena a ileng a phela le yena menyakeng a tla mollela a itite difuba ha bona mosi wa ho tjhaha hae a ntse a eme hole le yena ke ho tshaba dikotsi tsa hae a re jo
Babilona motse o moholo, motse o matla, kahlolo ya hao e hlahile jwang ka hora e le nngwe. Le bahwebi ba lefatshe ba tla llela motse oo, ba be ba o hlomohele hobane mesebetsi ya bona ha e sa tla hlola e rekwa ke motho. Taba ena e matla ka tsela e kgethehileng. Ha ke sheba ditaba tsena ke le hoja taba tsena di ile tsa kwalwa ho chapter 13 mane, jwale re bona fela hore Bakreste ba keke ba reka kapa ho rekisa ba sanka letshwao la sebata. E ne nka nna ya tlisa tshabo, empa ke a rata ha o ya 18 mane re a bontsha hore bona bana ba sebetsang ka matla hore Bakreste ba ske ba reka kapa ho rekisa, Modimo o tlo tla a ba ahlola. Jwale bona ba hwebi bana ba ile hore ba tla ba laolwa ke puso ena nakong eno, e le bona ba kwalang dikgwebo tsa bona kapa ba sitisang Bakreste hore ba ka reka ka dikgwebo tsa bona kapa le hona ho rekisa. Ho thwe ba tla emella morao mane, ba tletse tshabo le thothomela, ba go jo Babilona motse o moholo o matla ohle, kahlolo ya hao e hlahile jwang ka hora e le nngwe. E le hore marena ana a phetseng menyakeng, ha Bakreste ba tla ipata mahaheng le mekoting, ba ipata ka hara dithaba e le hobane ba hlekefetswa ke mebuso ena. Marena a lefatshe lena e le ona a bileng a fetisang le melao ya hore makgotleng mane batho bana ba ske ba emelwa, hobane le makgotlana a lefatshe lana a keke a emela bakgethwa ba Modimo. Ba tlo akgelwa ditoronkong bakgethwa ba Modimo, e le hobane ba buelli kapa baahlodi ba baholo ba mebuso eno ba tla be ba le hlakoreng la sebata. Ho thwe marenana a ileng a phela menyakeng le Babilona e meholo, le ona e tla re ha sheba mosi wa hlokofalo, mosi o tjhesang kapa o tla botswa ha o tjheswa Babilona e moholo, a tlalla hampe haholo, a bona hore motse o moholo o matla ka ho fetisisa kahlolo ya yona e se e tlile, mme ha ba utlwisise bona e tlile jwang ka hora e le nngwe na. Jwale ntlha e ke ba entse ke tisa ke hore ba ratuwa re ske ra be ra iphumana re entse qeto e madimabe ya ho khumamela sebata, setshwantsho sa sebata kapa hona ho nka letshwao la sebata. Temana o qetela e phethelang boithuto ba rona letsatsing la kajeno re fumana ho tsena chapter 15 verse 2 ho isa ho 3. Ke mantswe a kgothatso, mantswe a bontshang bana ba Modimo re qetellong Modimo o tlo re fa moputso e tla re ha re o sheba le rona re o tadima, re bone hore e ne le bosesanyana ba kgwele ho shwa re shwela moreneng, e ne bosesanyana ba kgwele ho hana ho khumamela sebata, setshwantsho sa sona lonka setshwantsho sa lonka letshwao la sona. E ne le ntho e bobebe ka ho fetisisa ha re sheba hore na Modimo o boloketse moputso o mokaka. Ke bala ho tsena chapter 15 verse 2 ho isa ho 3 ke ha re phethela ditaba tsa rona. Re ka bona ho ka lewatle la Seipone le kopaneng le mollo, e re ba neng ba hlotse sebata le setshwantsho sa sona le letshwao la sona le palo ya lebitso la sona, ba ne ba eme hodima lewatle la Seipone, ba tshwere diharapa tsa Modimo, mme ba bina sefela sa moshe mohlanka Modimo le sefela sa konyana, ba re e meholo e a babatseha mesebetsi ya hao morena Modimo o matla ohle. Oho morena wa ditjhaba, ditsela tsa hao di lokile hakakang, ke nnete fela. Ke go ba sa ba ka toloka taba ena, ke kwale ka mantswe a thapelo. Ruri o moholo, o motle, wa tshepeha, wa babatseha Modimo wa rona. Jehova re lebohile ka mantswe a tshediso, ka mantswe a re matlafatsang, ka mantswe a re tiisa mangwele hore morena wa ka le hoja e ka tse tlang di le rotho, Jehova o keke wa re lesa, o keke wa re tlohela re le fela, empa o tla bole lehlakoreng la rona hore re seke ra tshoha, re seke ra tshaba, hobane Modimo wa rona tla re fa matla, o tla re thusa, o tla re tiisa ka letsoho la hao le letona la ho loka ha hao. Modimo wa rona ya le mahodimo, ha re so kene ka hara nako eno e mahlonoko ka ho fetisisa yo jwale re tla sitwa ho reka kapa ho rekisa ha re sa amohela letshwao la sebata. Empa morena wa ka re sentse re le moo mebuso ya lefatshe lena ka diente tsena le mafu ana corona a bonahalang a tla ka dikotlokobello morena hore ehlile
ha se boswaswi morena wa ka hore nakong eo letshwao la sebaka la nnete le fetiswang ho na le melao e thata ka ho fetisisa e tla be fetiswa e le hore ho tla nka mohau wa hao morena wa ka hore ba kgethwa ba sale ba itshwareletse ka wena ba sa tjhetjhe ba sa hehle ka o le letona kapa ka o le letshehadi ba tseparetse seo e leng thato ya hao ba etsa seo wena modimo o se ratang re a kopa ho hle morena wa ka nakong eno e tlang ke mahlonoko eno e tlang Jehova re tle re sale re le lehlakong la Christ re a bona hore bophelo ba jwale ntate ke lefela la lefela ho na le bophelo bo re boloketseng bona nakong e tlang mme Jehova re kopa hore qeto tseo re di etsang ho tloha hana jwale morena bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi e tlebe tse tlang ho thabisa lehodimo re a leboha morena ka nako ena hore fileng yona boloka bohle ba ileng ba le rona kgasong ena boloka le ba etapele ba tsamaisi ba Sesotho Sermons and Program morena wa ka re kopa ba etsetse ka ho loka mme afangedina e haswe ka dikgogo tse nne tsa lefatshe setjhaba sa ho se tsebe ka nnete ya hao mme bohle re sokolele ho Jesu Kriste morena mophuso wa rona thapelo ena re etsa lebitso le letle le pholosang la Kriste ya seng a etla haufinyane amen. Amen. Ruri re a leboha baetapele ka ditaba tseno tse matla ruri mme ka elellwa go tsatsinyela banna re batlile hle re hula re le ba pele haholwanyane empa ditaba ha di lokela ho feta ehlile di ba jwalo mme ke batla hore ke re wena Mmuya Kgabane wa Sesotho Sermons and Programs re tshepa ruri hore o bile le nako e ntle mme ditaba tsena di hlonolofaditse ruri hore di o fe thuto empa di se tsa o fa thuto fela empa di be di o fe hore na o lokela ho nka le letona kapa le letshehadi na ebile o ena le matla le ha o nka le ha o etsa kgetho eo wena o tlang ho e phetha a kgutshwanyane fela a motho o gore kwabatjha ka mona ka leqepheng la rona la Facebook nke ke tse tjena fela ka pelenyana e le hore ka tla se ke tloa ga sia maikutlo a babuhi ba rona ba Kgabane ga tloa ga sia ditaba tseo e bang ba di beile ha motho o sheba ka pelenyana ha ho bonahale ho ena le ditaba tse itseng tse hlahang ka lehlakoreng la babuhi ba rona ka hona ke rata hore ke mpe ke o lebohe moetapele Ntate Thinyane ka ditaba tse matla tseo di beileng molaetsa ona o moholo Thinyane kapa moetapele a o beileng babuhi ba Kgabane ke molaetsa o thata haholo o imelang banna le basadi hobane bokreste bo mefuta e mengata lefatsheng mona bokreste bo bong ke bo tla fumana hore ke bo tlwaelehileng bo phathaneng bo ipuela fela ka Jesu Kriste le lerato la hae e be ke phetho empa bokreste bo ba bang re bo torotang bo re bue ka Jesu Kriste le lerato la hae fela jwale re boele re pepese le bokreste bo wileng hape bokreste bo kgelohileng bokreste bo bodileng bo bodisang le lefatshe bo bodisang babusi bo bodisang mebuso bo bodisang batho ka kakaretso bo fanang ka maikutlo a hore Satane le yena a ka pholosa batho bokreste bo rekisitseng tumelo ya bona molemong kapa bojalefa ba bona ka plate ya dinawa fela hore ke se ke lapile ho utlwa hore nna ke a itshwella jwale tjena nka ntho ena ya ka ya hore ke mathe le Jesu mpe ke mathe le wena ha o sa na taba fela ke tla nne ke tswe ke jwetsa batho hore ke wa Jesu le ha ho se jwalo ne ka hona re lebohile ka tsela e kgethehileng ehlile molaetsa wa hona jwale o hlokahalang
ka matla a maholo ko elelletsweng hobane nala e tlisa bolehe ha ho sena mathata re ba selehe re kena ka hara dikereke fela re a bina re a rapela re a tswa re a tsamaya fela re le dilehe. Molaetsa wa hona jwale o matla o ko ratileng e le karolo ya taba tsena tseo di beileng ke hore se tshabeng hobane ke na le lona. Eno ke yona molamo wa hlooho o matla haholo wa hore batho re se ke ra lebala hore Modimo o teng, ha hona motho ya kilang a bopa motho re bopuwe ke morena, mme ka hona morena a be le wena o hlonolofatse ntate. Re le moifo wa Sesotho Sermons and Programs re a leboha ruri, mme a re fihlile motsotsong wa ha jwale ke tla leboha tshebetso ya hao, ke lebohe tshebetso ya moifo wa heso ntate Thapelo Letete ka mono ka la Afrika Borwa ntate Seiso Mokuditi hona Maseru mona e ka sta le ntate Moribe Lethapa hona Maseru mona, mme nna ke ntse ke le Kwantlane wa Molifi, ke Kwantlane wa Tumo wa Keresiane ke Mofokeng ke lehwana la habo Tlalane, mme ke rata hore ke mpe ke hoe madume ke re Morena Jesu wa tla, mme re lokela bohle re itlhopheng ho fihlela re betseng re bonana hape sabata se latelang. Morena a re bolokeng bohle, amen. Amen. Ka leboha. E re ke kwale ka thapelo moholo ke sa hopotse, e re ke kwale ka thapelo. Ntate Modimo re a leboha ka lebaka la lebitso la Morena Jesu ka mosebetsi o motle o phethilweng. Re kopa o hlonolofatse Modimo wa rona, empa mo ebang re itlotlisitse re le batho o re lebatse o bo hlakole hang Modimo wa rona, o saletse batlwang ke lehodimo fela. Hlola le rona Modimo wa rona o re fe matla a dikelello, o re fe matla a ho etsa dikgetho tse nepahetseng, mme re se tshohe eng kapa eng ka lebaka la hao Modimo wa rona. Re a kopa, re a rapela, ebile re rapella le yona tshebeletso ena hore o e fe matla e tie, hobane re elellwa hore ba bangata ba qalella ho fumana ditaba tse molemo ho yona ntate. Re a kopa, re a rapela ka lebitso le letle la Molupi Jesu, amen. 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 Atjhe, ka leboha ntate. Thank you moholo wa ka.